Marinela Dropulić-Ružić, žena je koja čini čarolije. Meraklis je vaša priča. Kako izvlačite čaroliju iz ljudi? Pa tako da ih vratim sebi, da zapravo malo smanje buku i fokus prema vani, da se usmjere na sebe i na svoje unutarnje impulse i da shvate što je to što oni stvarno žele i što bi trebali raditi, jer kada to prepoznaju i spoznaju, onda će biti najbolji. Kroz vaš rad prošlo je mnogo i pojedinaca i tvrtki, ali očaralo nas je ono o čemu sanjate i što planirate i mislite da treba imati svaka zajednica. Ispričajte nešto o tom. Tako je. Radim sa svim generacijama i fokus je uvijek na tome da imaš talent i tu smo da ti pomognemo, da ga pronađeš, da ga razviješ i da ga unovčiš i da ovaj svijet bude još bolji zbog toga. I ono što mi je san i ono što želimo da bude u skoroj budućnosti je otvoriti baš centar za talente i omogućiti svakom djetetu i roditelju, jer sa roditeljima isto treba puno razgovarati, da se shvati koji su to talenti, koji su to sposobnosti, šta je to ono nešto što svaka osoba treba razvijati. To bi bila stvarno jedna izvrsna stvar za svaki dio lijepe naše Hrvatske, pa stoga želimo da nam se tako nešto i ostvari.